Ha, ko Kamila balik lu dari pasar ha. Sabona mah video iko video lah lama iko ngoha daripada menyompik-nyompik je di galeri anjak di posting dia edit sengenek lo dah. Katiko iko kami dia agak akan membuat sambal ayam pop tu kami boleh ayi kerambu tu ayi kerambu muda cuman dak terkona berapa rogo katiko itu yo dek lah lama gitu tu kami boleh lo tu ayam pe jantan seiku tu entah berapa lo kalau rogo kalau salah waktu tu sekilo 30,000 no. Cuman kini tak tahu kena le do video iko lah video lah lama. Tu ada lo kerambu dalam sudah bakuku gitu no bekon tu buat kulit-kulit dia agak no untuk buat onde-onde bisa je no. Kok tak salah sebanyak itu tu 10,000 piti no. Tu ada lo wak boli santan tu banyak itu dia 5,000 pati santan aja nya dia. Lain memboli kerambu kuku, memboli santan ngenek tako. Tu kami minta lo ayi kerambu orang manggalir kerambu dia tako no. Lain perai dia tak ada boli bagai tu. Tu ada lo longkok kasar bagai tu sasoi gak itu deh 5,000 tako no. Tu ada lo isi asoi bagai topong ketan berado kola setungkui dak lo takona le tu yo dek lah lama berapa kola setungkui dah. Ya gero iko anta masako ci 500 nyo pakai sanga-sanga gak ado balik peti muatui dah nyo agi aja masako setungkui. Tu nan terakhir ado pucuk ubi sa kobe 3,000 wogo no.